S nami Bog, razumijte jazici i pokajajte sja, jako s nami Bog. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, neka je srećan i Bogom blagosloven ovaj dan kada smo se sabrali ovde na svetoj Kosovsko-metohijskoj zemlji i u hramu svetih arhangela, koja je u stvari svetinja nad svetinjama srpske zemlje i srpske duše. Jer ovde gde sada mi stojimo, tu je bio zenit srpske duhovnosti, srpske državnosti i srpske slave. A danas se nalazimo ovde među ovim ruševinama i zidinama. Pa ne zna čovek da li da se raduje za slavnu prošlost ili da tuguje zbog sadašnje ovakve naše prisutnosti i sadašnjosti. Ipak i ovo kamenje koje nam je ostavio dušmanin i neprijatelj, to je naša velika svetinja. Zato nas ona i privlači ovde svake godine na današnji dan. Privlači nas jednom godišnje, a mislimo na nju 365 dana u godini, jer sveti arhangeli, sveto Kosovo srpsko, ono je neprekidno u duši svakoga Srbina, svakoga pravoslavnoga hrišćanina srpskoga porekla, jer Srbin bez Kosova ne može da postoji. Braćo i sestre, Bog je nama darovao Kosovo, Bog je dao ime Kosovu i Bog traži da ga mi sačuvamo i predamo našim potomcima. Bog nas priznaje za svoj narod još samo zbog Gračanice, zbog Dečana, zbog ovih svetih arhangela, iako su u ruševinama, zbog svetoga kneza Lazara, zbog Miloša Obilića, zbog starca Jugbogdana i njegovih 9 Jugovića. Sve što je veliko i veličanstveno na Kosovu podignuto je u slavu Hristovu. To ruše Arnauti, to su rušili Turci, to su rušili komunisti, to ruše i svi izdajnici našega naroda i vere naše, jer bljesak Gračanice, Deviča i Dečana smeta njihovom zakržalom pogledu. Oni bi da sa Hristovoga lica na srpskom Kosovu zgule svaki kamen neimara, svaki trag slikara, svaku stopu carsku da izbrišu, grob viteza da zatrpaju, zapis monaka i pesnika da pocepaju, slovo zakonodavca da unište i sve prisutno oko svetitelja da iskopaju. Oni bi da to sve prekriju ispašama za svoje bivolice i svojim haremima. Ali živ je Bog naš, živ je sveti arhangel koji nas je natkrilio ovde nevidljivo sve sabrane. Živi su svi naši slavni i sveti preci. Oni su danas ovde prisutni među nama i sa nama. Oni nas krepe i daju nam snage da ostajemo ovde gde jesmo, da čuvamo ovo što imamo i da ga obnavljamo. Rečeno je i najavljeno je da danas svečano počinje
obnavljanje svetih arhangela. To smo čuli preko radija, preko televizije, ali ne vidimo nikoga ovde od onih koji bi to trebali da pokrenu i da učine. Ne, vidim ih ovde. To ste vi, braćo i sestre. Pravoslavni srpski narod je garancija da će ova svetinja ponovo biti obnovljena, da će ovde život biti zasađen kao u napuštenoj košnici kada se roj pčela ponovo vrati. Ne očekujmo ni od koga sa strane da nam naše svetinje obnavljaju. Naš narod je davno rekao: uzdaj se u se i u svoje kljuse. Mi jedino svojim rukama, svojim prilozima, svojom žrtvom, ali ne samo vi ovde sabrani, ceo srpski narod, i ovde na Kosovu i Metohiji, i onaj u Srbiji, i onaj u srpskim zemljama, i onaj u rasejanju širom sveta, svi da pomognemo da ova svetinja ponovo zablista. Nadam se da će tako biti ako Bog da i ako mi budemo to hteli. Nadam se da nema toga Srbina koji neće dati svoj doprinos na obnovu svetih arhangela. Jer obnavljajući svete arhangele, mi ćemo obnavljati sebe, svoje istorijsko pamćenje, svoju duhovnost, svoju državnost i pokazat ćemo svima od istoka do zapada i od severa do juga da je ovo srpska zemlja, da je ovo srpsko Kosovo i da su ovo srpske svetinje i da će tako i ostati. Neka bi dao Bog da dogodine dočekamo ovaj praznik makar sa jednim delom obnovljenih svetih arhangela, makar sa jednim konakom i sa mladim monaškim bratstvom u njemu. A kada to bude bilo, kada se ovde život useli, onda će i ovo kamenje oživeti i progovoriti. I onda će sveti arhangeli vaskrsnuti u svojoj lepoti i veličanstvenosti kao što su nekada bili. Onako kao što je slavni car Dušan zamislio, podigao i nam u amanet ostavio. Neka Bog blagoslovi sve one koji su ovde došli, sve one koji danas misle na nas i na svete arhangele, sve one koji će ma kojim način doprineti obnovi ove naše svetinje, da nas Bog sve blagoslovi, da nas pomene i da se seti u carstvu svome. Amin.